Amasezerano asinyirwa mu byumba bikonje kandi bihenze by'amahoteli Washington na Doha. Ariko mu mashyamba y'uburasirazuba bwa Congo amasasa akomeje kuvuga. Impapuro zisinyweho na wino y'abadiplomate zikomeje gutsindwa n'ukuri gukomeye kwibera ku kibuga cy'imirwano. Kuko inama zikurikirana amasezerano akisukiranya ariko abaturage bagakomeza gupfa no guhunga. Ese amahanga yaba akina ikinamico ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo? Uyu munsi tugiye kwinjira mu mizi y'ibanga rikomeye riherutse kwigirwa mu muhezo. Inama idasanzwe yihutirwa yateranye hifashishijwe ikoranabuhanga ku wa mbere tariki ya 22 Kamena. Inama y'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo mu majyepfo ya Afrika SADC. Iyi nama ntibayihamagaye kuko bari babuze icyo bakora, ahubwo bayihamagaye kuko umuriro waka muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo wamaze kurenga imbibi, ukaba usigaye ushyira mu kaga umutekano w'akarere kose k'amajyepfo ya Afrika ndetse n'ibiyaga bigari muri rusange. Muri iyi nkuru tukaba tugiye kureba icyo SADC yabonye cyatumye igira ubwoba ikitabaza amasezerano ya Washington na Doha. Turaza kureba uburyo indwara ya Ebola yongeye kugaruka mu burasirazuba bwa Congo igahura n'intambara, ndetse turaza no gusuzuma impamvu amasezerano yose asinywa kugeza ubu asa naho ari amagambo gusa. Niba wifuza kumenya ukuri kwimbitse kubera inyuma y'amakuru asanzwe, kura amaboko mu mufuka wicare neza ubundi twibutse ibikomeje kubera mu gihugu cy'abaturanyi. Reka duhere kuri inama idasanzwe nk'uko twabivuze kuri uyu wa mbere tariki 22 Kamena. Ihuriro ry'ibihugu bya SADC rishinzwe politike, ingabo n'ubufatanye mu by'umutekano ryagize inama yihutirwa cyane. Iyi nama yayobowe na Enoke Kamzingeni Chihana, umuyobozi wungirije wa kabiri mu gihugu cya Malawi. Uyu mugabo yarahagarariye Perezida Asapita Mutarika wa Malawi, ari nawe usanzwe ayoboye urwego rwa SADC rushinzwe umutekano. Kubera iki inama yabaye yihutirwa, ikintu cya mbere ugomba kumva nuko iyo troika ya SADC yateranye mu buryo bwihutirwa bivuze ko hari ikibazo gikomeye cyane cyashyira mu byago uguhuza ibikorwa by'akarere. SADC rero yagaragaje ko yiyemeje kurinda amahoro, gushimangira demokarasi no guteza imbere ituze. Ariko se ibi wabikora gute mu gihe uburasirazuba bwa Congo burimo gushya? Abakuru bitabiriye iyi nama barize cyane, bavuga ko hagomba kongerwa ingufu mu buryo nyafurika bwo gukumira no gukemura amakimbirane. Hano barashaka kuvuga iki? Barashaka kuvuga ko Afrika igomba kwikemura ibibazo, ariko nanone bagaragaza ko bakeneye ubufasha kugira ngo uwo mutekano rusange ubungabungwe. Reka twinjire mu byo babonye biteye ubwoba kurusha ibindi. SADC yagaragaje ko umutekano mu burasirazuba bwa Congo utarimo kuzahara gusa, ahubwo urimo gusenyuka burundu. Mu magambo yabo bwite bavuze ko uku guhungabana k'umutekano ntikubangamiye gusa amahoro y'igihugu imbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ahubwo kubangamiye n'imbaraga zose zashyizwe mu gushyira hamwe no gufatanya kw'akarere kose. Urabona, intambara mu burasirazuba bwa Congo ntabwo ishingiye gusa ku masasu n'ibitwaro. Inama ya SADC yagaragaje ikindi kintu gikomeye kandi giteye inkeke: kugaruka kw'icyorezo cya Ebola. Yego wabyumvise neza. Mu gihe abantu bahunga amasasu, mu gihe amavuriro adakora, mu gihe imiryango mpuzamahanga itabasha kugera mu bice bimwe na bimwe kubera intambara, icyorezo cya Ebola cyongeye kubura umutwe mu burasirazuba bwa Congo. Tekereza nawe, umuturage wari usanzwe ahunga inyeshyamba n'imitwe yitwaje intwaro, ubu none harimo guhunga n'indwara yica mu buryo bwihuse kandi bwa kinyamaswa. SADC yagaragaje ko yifatanyije n'abaturage ba Congo muri ibi bihe bikomeye. Ibi byerekana ko ikibazo cya Congo cyabaye urudubi. Ni intambara y'amasasu ihuye n'intambara y'indwara. Ni akaga gakomeye cyane gashobora no kwambuka imipaka kakagera mu bihugu bituranye n'ibi ntambara idahagaze ngo abaganga babone uko bakora akazi kabo. Hano n'isesengura ryacu rigera ahakomeye. Kubera izo mpamvu zose, inama ya SADC yatabaje amasezerano ya Doha na Washington. Abayobozi basabye ndetse baratakamba, basaba buri ruhande rwose rurebwa n'aya makimbirane kubahiriza ibyo biyemeje muri ayo masezerano. Dufashe nk'amasezerano ya Washington n'aya Doha, byose byibanda ku kintu kimwe cy'ingenzi: cessez-le-feu cyangwa guhagarika imirwano. SADC navuga ko ishyigikiye ko ibi bikorwa by'amahoro biyobowe na Afrika bishyigikiwe n'amahanga ari byo byonyine bishobora kuzana amahoro arambye no kwihangana mu bihe bizaza. Ariko se kubera iki SADC yongera gusaba ibintu byamaze gusinyirwa?
Ibi biratwereka ikibazo gikomeye muri diplomasi y'akarere k'ibiyaga bigari. Amasezerano arasinywa, diplomasi igakora mu byumba by'inama, ariko ku kibuga cy'imirwano i Goma, i Rucuru, i Masisi, amasasa arakomeza kuvuga. Impande zihanganye, yaba inyeshyamba cyangwa ingabo za leta, zikomeje kwirengagiza nkana ibyo zasinye. Imyanzuro y'inama ishimangira ko hari urwobo runini, urwobo ruteye ubwoba hagati y'abanyapolitike basinyira ku mpapuro n'ibiri kubera mu mashyamba ya Congo. Buri ruhande rurafata amasezerano rukayasobanura ukwarwo, ugasanga ibyo umwe yita kwirwanaho undi abyita kugaba igitero. Ibi nibyo bituma gushyira mu bikorwa aya masezerano bihinduka inzozi. Urwego rwa SADC rurasaba ko amasezerano yashyigikiwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika yubahirizwa, kuko badakoze ibyo intambara irakomeza kugeza igihe izasenyera akarere kose. Kugira ngo twumve neza ibiri kuba, tugomba kureba ishusho ngari ya politike mu muryango wa SADC. Umwanzuro w'inama wihutirwa ntabwo wahereye aho. Troika yatangaje ko yakoze urutonde rw'ibyifuzo n'ingamba bigomba gushyikirizwa inama nkuru y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma ba SADC. Inama ikomeye izaba ari inama ya 46 isanzwe ya SADC, iteganyijwe kuzabera mu gihugu cya Afurika y'Epfo mu mujyi wa Durban mu ntara ya KwaZulu Natal, kuva tariki ya 16 kugeza ku ya 17 Kanama uyu mwaka turimo wa 2026. Kuki inama rero ya Durban ari ingenzi cyane? Ni ukubera ko aribwo Afurika y'Epfo izafata ubuyobozi bwa SADC mu gihe cy'amezi 12, ariko reka nkwibutse akantu kamwe k'amateka ya vuba aha kahishe byinshi. Afurika y'Epfo isanzwe ifite ubuyobozi bw'inzibacyuho bwa SADC muri kano kanya. Kubera iki rero? Byatewe n'ikibazo gikomeye cya politike cyabaye mu gihugu cya Madagascar. Wibuke ko uwahoze ari perezida wa Madagascar, André Rajoelina, yakuwe ku butegetsi mu buryo butunguranye tariki ya 14 Ukwakira 2025 kubera imidugararo ya politike mu gihugu cya Madagascar. Icyo gihe rero kubera ko Madagascar yari mu buyobozi, byabaye ngombwa ko Afurika y'Epfo ifata inkoni y'ubushumba by'agateganyo. Ubu rero muri Kanama 2026 Afurika y'Epfo iraza kwicara ku ntebe y'ubuyobozi byeruye. Nibigaragara ko Afurika y'Epfo yifuza kuzajya mu ntebe muri Kanama ifite umurongo ufatika wo gukemura ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ntibashaka kuzayobora SADC inaniwe gukemura amakimbirane ari mu muryango wayo. Niyo mpamvu ubu ni inama ya Troika yarimo igitutu cyinshi, bagerageza gushaka recommendations cyangwa imyanzuro ifatika bazashyikiriza Cyril Ramaphosa cyangwa uzabahagarariye Afurika y'Epfo kugira ngo bayemeze nk'ihame. Uko dusoza isesengura, turasigara twibaza ikibazo kimwe gusa: ese koko amajwi akomeje kuzamuka, yaba imbere mu gihugu, aya karere n'aya mahanga asaba ko amasezerano yubahirizwa, ese azumvwa? Nk'uko inyandiko y'iyi nama yihutirwa bigaragaza, kugeza n'uyu munsi aya majwi yose asa n'aririra mu ishyamba. Nta kintu gifatika arageraho. Abasirikare baracyafashe intwaro, inyeshyamba ziracyacunze ibirindiro byazo, abaturage barakicwa n'inzara na Ebola mu nkambi. Icyifuzo cyo kugabanya intera iri hagati y'ibyiza byanditswe mu masezerano ya diplomasi n'ukuri gukabije kwibera ku butaka bwa Congo kiracyari inzozi, kuko kwizerana no kuvuga trust byararangiye hagati y'abahanganye. SADC yerekanye bihangayikishije, yasabye ko intwaro zishyirwa hasi, yibukije amasezerano ya Doha na Washington, ariko kugeza igihe impande zihanganye zizumvira ko nta wutsinda intambara asenya igihugu cye n'abaturage be, inama zizakomeza zibe nyinshi, amahoteli azakomeza yuzure, bazakomeza basenye impapuro, ariko amahoro akomeze abe kure nk'ijuru. Ese wowe urabibona ute? Ese urabona inama iteganyijwe Durban muri Kanama 2026 izagira iki hindura cyangwa n'ibiganiro nk'ibindi? Tanga igitekerezo cyawe muri comment aho hasi, ubundi tubiganireho. Niba ukunze ubusesenguzi bwimbitse, kora subscribe kandi kuri like, ubundi dukomeze twibanire 5 kuri 5. Amahoro n'imigisha bikomeze bibe kuri mwese.